Hello. Oi, hello. Ba na? Hoi. Mga Baio na po Red FM ma. Hoi. Em pa phone ba tapi ba ong ba kalat kam menta way RJ hang ni po station jong iam. Hoi. Te ong ba pi long interested kan ban apply lam. Hoi, ngas temat bang. Kila don hi candidates ki ba laya apply kat tu kat ni am. Hoi. Te ngisi phone kan pilong interested kamnon ya ban apply kan. I'm very interested. Pi like ban keren cipang arpang cukali jengkali kat tu kat ni ta. Hoi, kalong ban kali. Mulai kali. Okay ta. Pi apa kelas i hum tu? Ngata ke kelas jo ngata badang rit ba ban penyaha pakan ejuk mentah. Hai. Namar ba ngata BE ro. Ban ong BE rum dei. Tenang ta ban ong to syong BE drop. BE drop. Te pi dang marway na pi la don brio. Ngata benong don brio nang don brio nang don hapeng I'm in a great dilemma. Ta seketenat. Te pi la jutrai ha menchua. Menchua te hoi ngala trei bunjat kikam menchua por badang red lek trei bela misteri badipa nomor baidei head misteri celik buat belan dudang kena dudang red. Hai. Tanang ta lek tet tap doyong senong jeri nong helam. Ade. Tu kemut business kan? Ngan top business mah. Tanang ta nang ta nu atrei apa. Businessman bet kan? Hoi. Te mentang pat pi trei kam ai. Am ya mentah te ngam trei ngasu bela pikat bayo. Okey tu lek kemne mah ngan record ya kawi ka line am pihak syukran le aku mu RJ kem tu ta. Okay, no problem. I'm ready for it. Okay, syukran tang kumba 10 arpo second kem tu mah. Ngan record okay. The way are lie. Good morning, folks. This is RJ Baio. And I'm calling from Red FM 93.5. Red FM, it's rocking. Mantakas ni, kastep ka ba pernah ingin ay na iway king ruay bas tunat ikipat ba baro na marbalay. Hakan no'y kajuk ka mamta. Jencar ba kakam kayo. Kikam kijam kila hiarlot. Ladapay ikinong di jing di nung hidukan siya nung baro koy. Dukan juti, dukan jain baro. Namar balay, lahir lut kayo baro. Takadaw, ban penslur ya kata. Ni day ban ay no iway ijing ruay ban stunat ban ay mensim yaki. Te pila ban ruay kano jing ruay ru tang silang arlan. Ngan ruay na ijing ruay samlak niap. Ta biang. Amma way are lie. Okay, nice. Okay, I'll start, okay? Start. Nadu kasin baningkong habang ayo iyapi. Minsim kinde tang yapi. Yo, nadu bang ayo iyapi sin kosmi. Ngam laban klet kanda madur yapi. Dan ikat kadaw. Bang atang penpau. Yaga jini ye. Badon batnya, come on. You are the one for me. You are meant for me since you come known being in my mind. Always in my mind. Yeah. This is RJ Baio. Ade, tu. Ti Fitri Muhammad benrap ru. Biang. Ngam nang tangbang haban persyang. Kedai. Namar babun sin ni haban ile genu ladang imnang. Ni haban persyang, ni haban tristom. Namar balai ladang tristom hang tangin poi sa katong gichim jongi. Te long pin ong it's rocking kat tu kat ni teli ki you ki version ki jong pi. Let's say ka way ka bakam lui ka way ka bakam chong shit ek tu ma ong it's rocking. The way are lie. It's rocking. Okay, good try. Ong yang sa sian long. Okay. Way are lie. It's rocking. Okay ta. I know ka way ka bakam long lui sa bakam jam kendian. It's rocking. Okay ta. Tungin try ka way ka bakam long jam surma. Let no ka bakam long romantic ek tu. Romantic. Oh, you want romantic style? Hi. Okay. Way are lie. It's rocking. Ade, pada sngo jali je umata ani jing sngo bang ta biang. Okay to last ma stang kini ni we ma. Te ngan su ongang sa sukat ngai tipat te sa su ong but lam nadin jong ama. Kublai pat ba? Kublai pat ba? Ngade RJ lo.
Ngadai RJ lo, Pidang ya sengap. pidang ya ngap, Ya ka kendai pulai poin san Red FM. ya ka kendai Paulai Poinsan Red FM. Ngasyak prank. It's always, forever and ever rocking, yeah!